पाउसद युम्फम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे पार्टीना टिकेट एप्लीकेशन फॉर्म पीदबदगी वाई सुरचंद्र कांग्रेस दगी तोखिबनी कांग्रेस पार्टी ने टिकेट एप्लीकेशन फॉर्म पीदबदगी कक्सिंगी एक्स एमएलए वाई सुरचंद्र कांग्रेस दगी तोखिबनी आइना मणिपुर पार्टीज कांग्रेस कमिटी की वांगांगलोइसु ओइरिबा एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी के एस देववर्धन फोंदोखरे ngasi dongtil BT road leba कांग्रेस भवन द पांगथोक पाउगी मिफम अमदा देववर्धन हाई ममांगी बिकल द कांग्रेस की टिकेट की माई पाखरबसु चोंगथोक चोंगसिन तौबा अमदी कांग्रेस पार्टी की मायुक्त थबक तौबा एमएलए मंगा हाइबदी काक्सिंग एसी की एक्स एमएलए वाई सुरचंद्र लमलाई एसी की खेत्री में बेरेन वांगई एसी की औक्रम हेनरे कुंभी केंद्र की एस बिरा अमदी लेलोंग केंद्र की एमडी नासिर हाइब म्यूजिंग असिदा कांग्रेस पार्टी ने टिकेट एप्लीकेशन फॉर्म पीखिबा लेते लोइनना हानदगी मखोइद टिकेट एप्लीकेशन फॉर्म पीरोई आबागी पार्टी की वारिप लाइजै वारिप असिगी मतुंगिन कक्सिंग की एक्स एमएलए वाई सुरचंद्र दा कांग्रेस पार्टी की फॉर्म पीखिदे मसिदा भागना साउनिंगबदगी कांग्रेस दगी तोकले आइना लाना संदोकपने महागदे हानदगी कांग्रेस न मसक खंगदे महागना कांग्रेस दगी तोकले हाइना चेरुन पिसलंपादुसु पार्टी करिगुंबा रेस्पॉन्स अमता पीखिबा लेते सुरचंद्र कांग्रेस दगी तोकपगी मरम असी महागना हंदकत मीडिया फोंगलुकलिबा अदुगा मरी लेनदे मागदी हानतगी कांग्रेस तगी तोखरबने मागना हाई कांग्रेस पार्टी दी लुबलगदब हिगुंबा पार्टी अमनते भारत की राजनीति ददी कांग्रेस असी निमित थागुम अदुमक लेरगदबने कांग्रेस तगी तोखिबा सुरचंद्र गुंबा खरना कांग्रेस असी लुबलगदब हिनी हाइना nganglibasi मखोइना सान उबंगमदबदगिने मागना मखताना हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ना पंजाब चटपदा फ्लाईओवर ब्रिज अमदा मिनट कुन याना सिक्योरिटी ब्रिज लाई एबकी मतंग द मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना गराक मीडिया दा फोंदोखिबा दु इरांग होनिंगाई ओय थोक्रिबा दुगी मतंग द सुप्रीम कोर्ट की जज अमन लुसिंगबा मी मंगना साबा कमिटी अमन थिजिनबा आउग्रबने चीफ मिनिस्टर बेरेन कांग्रेस पार्टी बो एन की मायोक्ता लैबा ओइना उहनबा सि जानिंगदे मासिता वैदब थबकनी प्राइम मिनिस्टर स्टेट अमन सत्पा मतमदा महाक सोक्तनब लौथोक भाइबसी प्राइम मिनिस्टर की कमान बखादा लै भारत की प्राइम मिनिस्टर अमन भारत की मनुंग चटपा मदमदा असु यामना कीरिबसी करिगेनो आइना हांगलादुना हाई प्राइम मिनिस्टर अमन भारत की मनुंग चटपदा असु यामना कीरबदे मिजम आइखोइदी कमाई तोरमगने प्राइम मिनिस्टर अमन भारत मनुंग चटपदा कीफम थोकते मासी पुरमगसी लेबागसी की मियामना कांग्रेस के लेगा अमुक पामलकपा अमदे कांग्रेस मापंगल कलकपदगी पाखतना प्राइम मिनिस्टर तौरबरा अमदे मसी की लांगतकनबदु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दसु लैरबरा आइबो वफम मागना फंगदोके अतोप पाउ अमदना इमोइनु अमदि काबुई की गारंगाई की जायफा पाउजल पिरकले गारंगाई काबुई लोलनी अतोप जाति की पिंग तपसिन बिगनु अमदि पानबिगनु काबुई यूनियन अनब जाहि लाकबग लोइदना इमोइनु अमदि काबुई गारंगाई कुमै लाकपदा इरमदमसिदा लैरिबा येलौमी सलाइजा खुदिंबकी मफमदा याफा नुंगाई पाउजल पिजरी अना काबुई यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर के हीरा काबुई थादोरपा चेरोल मन फंगदोरगले चेरोल सदाई इरमदमसी चाखोंगा होंबा नुंगाई याइफाबा अयतप लैतबा तौरु तौरुबा हिरम खुदिमक्ता माइफाक्तुना लांगम फिरन थेलसनो पुनमक मायोन चुमलसनो अमदि सालाइचा अइकोइ अमहक्तो होइना हिंगमिनासी अना काबुई यूनियन मणिपुरदा फंगदोकजरे मासिगे नुमित अनि असिदा मिनुंगसि लैबगा लोइदना पन ब्लॉकेट तौबिदना अपील तौजरे लैंगाकी असो ओसांग सिंह CSO सिंगना याइफा पाउजल पीबा ताराबसो काबुई सिगी गानगाई हाइबियो गानगाई काबुई लोलनी अदुग अतोप जाति की मिंग तपसिनधरबा बदे पानबीदनबा काबुई यूनियन मणिपुर नोलुंग हाइजरे काबुई की आइडेंटिटी असी हौकिबा मतमदगी मणिपुर लेंगा कमदी इरेजा पुरमन मसक खंगदन लेमिनरकपने काबुई फ्रोक मांगकिबा तारापदि इरमदम की पुवारी मांगबगा सब मानरे ताइबंग सेंबा मपुन थवाई फानबा पुनमक सेंबिरमी अमदि लेंगी पालिबा पुनमक सेंबिरमी अदुबो मीदई ताइबंग मीद पिभिरमदे अदुना मालेमसु पुमममना लैरिङैदा इपा इपुसिना माइबा सिंगदुना मै फुथोकिबा मैरा सिंगदुना मै फुथोकिबा नबेद अदुबा निंसिंगदुना काबुई सिंगना ngasi fawba गानगाई mangalgi kumai haiduna sahi lising kyage mamangdagi ngasi fawba ifa ipu ningsingduna गानगाई kumai kabui furumna pangthoktuna lakli haina cherol asina makhata la phongthorakle Mahiroisina makoigi area the sanariba socio political system atu fajana khangadabani bije Manipur ki hausu oriba education ki scenario marwina singilamgi mahi Kudam educational scenario in Manipur which is special reference to education in the hill area saiba hiramasida Namid humni chumna sadakadaba national level seminar amma Tribal Research Institute Department of Tribal Affairs Hill Government of Manipur amade Center for Study
of Social Exclusion and Inclusive Policy Manipur University Sindurang Asidagi Manipur University Court Holder Haudokre. Seminar as a Ministry of Tribal Affairs Government of India gi Santang Makada Pangthokpani. Tharumadugi Athuiva Mithunglen when a Sarugyaki Manipur University Vice Chancellor Professor Anlo Kendrana. Mamangagi Matamdagi Haujik Pobagi Uribum Haitampagi Mo Matogas Madi Sakulapuki Matang the Fondoke. Marai Okibasa Yankairum Asida Manipurgi. Singi area Karagi education scenario as a Fazana Hongle. Tribal education natragna middle school education the su Yamna Chauna Amasumapung Pana Kanava Pire. Atopapau Amatana RJSP na Tamivangi BJP intending candidate Jotin Waikom Sagale and allowed Hogre. Taraga the Twitch of Manipur Legislative Assembly vehicle the Tamivan Kendra BJP intending candidate Wariba. Jotin Waikom da RJSP na morally and physically support Taure Hana. Ngasi RJDP State President Sanjam Nanded one loud hokre. Ngasi Tangwivan polemic labor RJSP office da. Jotin Waikom Okwa Marit in a pang hokiba pauki from Mamada. RJSP State President Sanjam Nanded one I Jotin Waikom the Sawalibaasi condition amata tamdana chawat pane. Mana BJP the Oro party amata hector the lepa matamda RJSP na sawurkani. Party sigo na Tamipan Kendra da RJSP Gimirip Tadoloi. Adobatopa Kendra Kara the party is Gimirip Tadok Nava Sam Sare. Magna Makatan High Karigumba Jotin Waikom the Karigumba my Pakto Langak Sempa the Yawa Tarabadi. Miam Gikato Pugamba Wagani Kandana Mamonda fully support the Wani Ike. Jotin Waikom na Haikipada RJSP the party Yang Tanabisata. Sakulapa Asimuk Apen Pogi Hike. Momana Ming Sagbadagi Kasai Sambragi, Pothok Sarugani Yankale. Naminini Satagada Taragani Panchu Bastad Level Lemon Festival Namanifu Lanaka Distance Secretary in Chief Horticulture and Soil Conservation P. by Fine Haudokre. Manipur Organic Mission Agency Momana Yamna Kanaming Sangbadagi. Kasai Jampragi Pothok Hanadagi Sarugani Yankan and Bangamle. Mamang Zegi Lemon Festival the Sampragi Pothok Metric Tone. Sahung Gakta Makputhoki Vadu Handaki Sahi Asita Metric Tone, Samangadagi Sarupa Putokle. Stolzu Hana Maming Kaktagi Hanglambadu Handaki Asidati Sarugumpu Hangle. Kumza Lissing Ani Taraga Tarukda Kasaida, Sampra Pambi Lissing Yankairum Tamak Haurambadu, Objecti Sampra Pambi Lak Aniki Matata Haure Amazon, Maule River Sampra Putopa Haure. Organic Kasai Lemon for Safe Environment and Rural Transformation Ivatim the Pangtopa. Festival Ladu Kasai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited na Sinduna. Kasai Local Ground the Pangtoki Bane. Namit Niki Festival Ladu NEC MOMA MISD MACS ICAR Tourism Department Narvard Amadi Commerce and Industries Department sponsored Tautuna Pangtoki Bane Aire. Tharomatu da Sarugyaki Momagi Project Director K. Devadatta Namakataraduna. Festival Asana Kasai the Putogliva, Sampragi Photography, Miam the Masatak, Kaktana John Pamlay Tabagi. Handleramba Awabasing Atusu Kakan Bangamle. Masing Mataka Kasai Miam the Sampratha, the Tana Piduna Samprasi, and a fax and a tabaki Sangsu no Monovaki Hankalagle. Asumna Kasai Miam the Tawai Yauna Paikaliba Tabaxing Asigi Yanga Department Gimekadagi. Togan Bamatin Kasu Pangna the Basem Sare Ike. Ngasigi Festival Audopiki Toromadu the Navarki, Manipur Regional Office General Manager Dr. M. Srinivasa, Horticulture Department Gate Director Honi Sara, EBADA NBR, BDB Project Director and Loyal Lakuna Sigma Weber, Muikana Sarugaki. Tongan Bestol Jahumbu Hianbada Sarugaki Festival as the Sampra Yamna Futok Bagi, Makomatan Tarabasing the Su Manapi the Puning Towerke. Tharumadu the Chief Guest Kivorol Piratuna, Additional Chief Secretary B. Baifan High, Horticulture Department Bolising Libasing na Tawai Yauno Hona Badaging Asigi, my papa si Lakwane. Kolasi the Samprathatun Mafung Fana Putok Libelomising Asi Tagale. Atopapau Amatana, BJP Lengaki Matamda Scam Amatalite. BJP Lengaki Matamda Scam Amatat Hokibalite, Congress Namiam the Lan, Honaba Labak Tibani Ina Works Minister, T.S. Biswajina Fongdokre. Bambisinga Unaba Amatamang High, Kumza Lissingani Konbatoi. Konituigi in the Lupa Crore, Sanipan Kisan Pamazi budget the past of he was late. Akang the budget resource Karana Works Department of Miam Kilampi Hong Sembagitaba by Canada Honda Dona Lapane. Flangi Senpam Lupa Crore, Samanga Amazon, and Plangi Senpam Lupa Crore, Jahum Hand Photoli Basimaxaran Bane.
कांग्रेस पार्टी न अरान बकया हाइजिन मियाम द डिपार्टमेंट बो लानु होन होनब लाइबक थीबने मणिपुर लेखा की फाइनेंस डिपार्टमेंट न ऑफिस मेमोरेंडम थोक्तुन कोविड लाइचत की यंगलगा हौकिबा सही अहुम असिदा माइनर वार्ड चाद निफु अमसुंग मेजर वार्ड चाद हुमफुद रेस्ट्रिक्ट तौखिबने मदुन मरम ओरग बजेट की सेंपम बजेट नेशनल बजेट जाउना फंकिबा बजेट की सेंपम असिल लुपा करोड़ 631.81 रोम ओइरे हरिबा मतम असिदा एक्सपेंडिचर न लुपा करोड़ 363.39 रोम ने कुमजा लिसिंग अनि कुनबाथोय कुनिथोय की ओइना फ्लान के सेंपम असि चाद हुमफुदा रेस्ट्रिक्ट तौखिबना सिनबा यारिबा चखु थरंग की सेंपम असि लुपा करोड़ मरफुद्रा खक्तने लगांग मतम मतम की ओइना करी करी तौरिबगी हाबसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम थोक्तुन मदुगी मतुंग हिर थबक लखुतुन लाकबने बसदा डिपार्टमेंट लुपा करोड़ चनपाल लाना सिनखरे हाइना फोंदोरबासी मियाम द उच्चाइबनि हाइके लायबिलिटी लेबगी मतंग दभांग हाई बजेट पास तौकिबा सनफम अदुकी मतुंग वर्क प्रोग्राम फोंदोलुरगा बजेट रेस्ट्रिक्शन तौबगी तौरबदगी मदु लोइन वर्क ऑर्डर पीखिदबा लेके थबकसिंग अदु टेंडर लोरबा मतुंग द एक्सपेंडिचर सैंक्शन पीनब फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोसेस तौरगा लेरे एक्सपेंडिचर सैंक्शन पीरब तुंग द वर्क ऑर्डर थोकदौरिबने कुमजा लिसिंग अनि तरागा निपान तरागा मपन लिसिंग अनि तरागा मपल लिसिंग अनि कुंदा असोब लायबिलिटी ले हाबसी अरानबो वफमने लाइजत लेबा असिना मरम ओरगा लायबिलिटी मयाम असि लेबने आइना मांगना मखा ताके कस्टडी द थाजनख्रे ममंग सही के डिसेंबर तरागा नितोय द JNU द रिसर्च तौबी माइरोय नुपी मजा अमबो मसाना यादना नमदुन चेनबगी थौदुक चेनबनी हाइबा 21 अहम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट नबिट मंगहन पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरे कोना पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरबा म्यूजिंग अदुदि माइ इम्फाल कोंसाक्तगी RK मास्टर सही कुंथ्रागा मारी लैगाय अदुमक्तगी आमुम सोमेन सही निफु अमदी माइ इम्फाल कोंसाक ममंग लैगायगी निंगतेमसा निंगोल लांधोनिनि 21 अहम असि एंटी सेवेडरी पल लौदुना लेरमखिबदगी सेशन जज इम्फाल वेस्ट न पेलादो ममंग सही डिसेंबर 19 दा हियरिंग सथरबा मतुंग चलिबा थासी की तरेत कखिबने मदुगी मतुंग 21 अहम असि मफम खंगत लैखिबदगी पुलिस न फाननबो होनदुना लाखिबने 21 अहम पुलिस न फगलबा मतुंग द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट पुथोगलबा मतुंग कोर्ट असिना नमित मंगाने पुलिस कस्टडी रिमांड पीखिबने पनबजाबदी ममंग सही की डिसेंबर तरागनि थोइद भेक्टिम नपी मसा असिबो चेलबरी हाइदन मयम द थिनबा लाकु मतमदा नपी मचा अदुना मसाना यादे नम हादुना फाबनी हाने इमुंग मनुंग द पाउदम लखिबने थौदो अदुगी मतंग द भिक्टिम नुबी मसा मसा मकना सिंगजमी पुलिस स्टेशन द वकत के मागी वकत अदु द महकपो RK मास्टर न नामथाक तौदुना कौथोलक नमदना चेनखिबने लोइदना थौदो अदु द अमुम सोमेन अमदी निंगथेमचा निगोल मोइरांग थेम ओंग बिलांधोनिना मदेंग पांगसिनदुना किहन खंगनखि हाइरे 21 अहम असिगी मथकता सिंगजमी पुलिस स्टेशन IPC सेक्शन 366 342 34 511 अमदी 376 की मखादा केस अमा रजिस्टर तौदुना इन्वेस्टिगेशन चथरखिबने माइग बचनजाक मफुंग फाना थिंगना बक्लब अमदी मैरा पाइबिसिंग अमुक हिंगरहनसि काता लमदमसिदगी माइग बचनजाक मरु फंगना मुधतपदा थौदांग लौगदोरिबा लेकाय लेकाय क्लब अमदी मैरा पाइबिसिंग अमुक हने हिंगतहनबा तंगाई फद्रे हाइना कोलिशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कदागे प्रेसिडेंट हिजम प्रियकुमार फोंदोखरे इलेक्शन द माइग बचनजाक पाक्सन सिनबा थिंगबदा मियाम की थौदांग हाइबा बैनर की मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मरुंग चनबा लिलोंग करै खोंदा लेबा सहित की जुमदा पांगथोकबा कैमरा मीटिंग द सरुग याखिबा कदागी प्रेसिडेंट हिजम प्रियकुमार हाई फेब्रुआरी 23 अमरी मार्च अहम द पांगथोकदोरिबा तरागनि थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली बिखल गमरी लेनन मियाम पुनबा हेंगलकबा लोइनना जुने चिंगबा मेका बचिंजाक सिनहरपदगी पामदबा थौदोक वाथोकसिंग थोरकलिबा असि हंथननबगी पांदमदा कदाना चंगसिंदुर लाकपा कैंपेन की मनुक चन्ना कैमरा मीटिंग असी पांगथोकपने मिखल गमरी लेनना तोंगन तोंगन बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग द थोकलिबा खाना चैनबदगी हेंदोक्तन मिसी मिना फावबा यौरकलिबा सिंग असी मियाम पुना थिंगनब होनबेनसे असिना जावरिबा अमदी असोकपन नंगलिबा सिंग असी अखोय मसल की मरकता ngaktani ताई हुइदब थौदोक क्या थोगलकनब असोब मसाक ओइरिबा असि माइकाब चिंजाकननि हाइबसि मिपुम खुदिमा खंगनरबा ngaktani मिएप ओइरिबा सिंगनासु मियाम की दमकता खलग मिसम मियाम द माइकाब चिंजाक पिजा पिथक तौबगी थबक तौबिगनो मसिना खुनाई असिदा असोब साइथेंग अम पिरकदौरिबने मियाम की मिहुत ओइगनी हाइना सोंथोरकलक खुनाई मांगनरबा थबक तौरोइदबने भागना मखातन हाई लेखाई त माइकाब चिंजाक मफुंग फाना थिंगबा ngamnanabagidamak क्लब अमदी मैरा पाइबिगी मपांगल कलहनबा मथौ ताई हौजिक हाना लेरंबा क्लब अमदी मैरा पाइबिगी सक्तम सिंग मांगसलकपगी मौत लागलिबा असे लाइबक थिबने
Amukan club amadi mayra paibising hingkat handuna khunai asibu kanada bathawdang laminasi. Mifam madada saruya kiba khangabok part 3GP ki prathan moirang them manglem jauna hai. Aigi mungda amadi lekai de mayka bachinjak sinaba yaurabadi losin bigano. Madam galingai da tunggi jumpi oigadurban hakya mayka bachinjak tagi kanaba honabinasi. Club amadi mayra paibising su mayka bachinjak thingnada honabada asubu thawdang lawduna lagle. Club amadi mayra paibi mapanggal kanna leiba mafam singda mayka bachinjak sing sinabadagi thoganing da bathawdok thokpa ki chang hanthare. Mifam adura mayra paibi lusingbi parang them pasanti kadagi vice president ningthaujam Dauret amasung Dipanjit ningthaujam su saruya ke. Nagala marumda Thawon district kimang chanba khangabok party melekai dasu Popular Youth Union Club, Rising Union Club, Khangabok Party mayra paibi Cherapur Youth Development Committee ga kusamda camera meeting pangthoki. Mifam adura khangabok to leiba tongan ba club kun bathoi gi FX body ba oiriba all clubs coordinating khangabok ka punna kusamna duna election da mayka bachinjak sinadana pamyam gi mifam ama pangthokpa haina warem nakhe. Sanabagi pau amada boxer nipan makatana positive oikibadagi NIS da apanba case kuntaruk sukre. COVID-19 test tawada makatana boxer nipan positive oirambadagi Patial da National Institute of Sports da chathriba mans national boxing camp da positive oiba masing punna kuntaruk sukre. Positive oikiba sing adu layum khara uthogi aibagi wakati leiri atuba camp di makhasa thari. Chathriba National Men's Boxing Camp asida sarugyaba boxer taragani thoi amasu support staff taruk haukiba jum sakai sanamita COVID-19 positive oike. Nasi makhatana boxer nipan positive barapadaki apunba boxer kun sukre. Laiba kasi maru iba boxer ani Sumit amasung Rohit Mor amasung bakoigi spare sing partner taruk su test of the positive oike. Positive oike sing adu layung kaya uthok tabadagi isolation da thamblaga camp asida makhata camp asi makhasa thari. Housing positive workliba si COVID-19 licensed candidates bo web ka manati hana national camp tege agencies na phangba pau amana haire. Positive oikraba support staff sing bang the head coach Narendra Rana amsung coach coordinator CA Kotafa ga loidana assistant coach Ranjoy Singh ne makhoi sing housing isolation da laire chathariba boxing camp as the license asina sohalabasu schedule gi matung ina makhasa thare. Nopagi boxing camp asi chathakraba matung numit nini leraga boxer Federation of India BFI na ayaba pituna Tokyo Olympian Amit Fangal Vikas Krishnan Manish Kaushik asis Chaudhary amasung Satish Kumar su yaropane boxer manga asi mamang sahi kilo silapda pangthokiba national camp da sarugya kibadagi yakidabagi camp asida yaw dana lakpane ayana covid ki case jaropa asina camp asida saitheng pikin hena khande haju ko puna boxer kun positive oikre amasung makhoi sing isolation da thamkhre ana source amada phongdorakle hauji wena positive oikreba sing asigi marakta lo khara thongba yauri makhoi singa do amna layong uthokte ana source sina makha tare boxing camp sing asi pandemic asi gani subo web da chawna se theng pi khibani adubo hauji wena di positive oikreba boxer sing amsung support staff sing nakal da thaidok tuna camp makha sathari national women's boxing camp chu hauji new delhi da sathari bane COVID-19 license na hauji malem da orakli ba fiba si yenglaga India Uzbekistan ki Tashkent da January 10 kunthaba pangthokpa ge schedule leriba Noba musung nupi ki Asian U20 to Asian U22 boxing championship tagi withdraw tawkre ani report amana phangdorakle makha tarakpa atoba pau amadana train grung chatpada miyur manga leigidre nifo manga sokle West Bengal ki Jalpaiguri district ki munung chana leiba Menaguri town mapada Guwahati Bikaner express train grung chatpada yamdrabada miyur manga leigidre nifo manga sokle loinana kaya amana thiba khangdana leiri aire agents dagi bangba pau amagi matungina auju phabagi oina thodok thohum asidagi miyoni phu kanba ngamle makhoi gi manung da miyu kun mari Jalpaiguri district hospital da lekanare loinana taraga tarukna Maidaguri government hospital da lekanare makhoi gi manung da miyu taragi fibam luna sokpam ramna Siliguri dal hipa North Bengal Medical College da punana ba thorang tawri aire Indian Railway na phongdorok bagi matungina grung chalaba train gi Daba sing asida miwi kyamrom thokpa ngamna leram bayai aina panabadagi fire service ki team na gas cutter sing sinaduna mi kanbagi thapak yamna kanna sathari thaudok asigi matang da railway minister Ashwini Baisaraf na prime minister Narendra Modi ka wari sanakre ngasigi thaudok aduda Guwahati Bikaner express ki daba tarakani thoi tali dage nanthok tuna gurung chatkipane nagalam marom da ngasigi lebak thiba Thaudok asigi matang da Indian Railways na awang pathakin query committee ama semdana thijin bagi thabak chathaba haukre masigi damak railway board ki chairperson amate deputy
General Luching Batim, Amana West Bengal Gidamak Delhi Tadokre. Taudoga sida laikidabasing imong manungda lupa lak magagi compensation pigani haina lautokre. Pibam bluna soklabasing na lupa lak amagi compensation minor injury sing lupa lising kun mga pigani haire. Taudoga si thokpa matamda Prime Minister Narendra Modi lebaga si kitongan-tongan pa Chief Minister Singha COVID-19 ki matangda review meeting pangthok tuna laike. Meeting asida West Bengal ki Chief Minister Mamta Banerjee na Prime Minister da taudoga si matangda pagdamke. Taudoga si thokpa ki pau hek phangbaga New Jalpaiguri amari New Alipur Dordagi rescue train ani mafamadu da sangsenke. Taudogadubo hatin no hoba miyoy amana agency asda pangdorak bagi matungina. Taudoga singa sina bidang rampung pangarom tabada thokibane. Train asi yamle jang da pada dawa khara tali dagi nan thorak padage. Laibak thiba taudoga si thokibane aire. Ladmi na PLA ki kem da landa bada ladmi ama jauna ahum sire. Mamang sahi ki November taragahum doida PLA na bus taurak tuna Assam Rifles ki colonel ama jauna miyoy tariat. Harkrabam batung Indian Army masung Myanmar Army ki apun bakangbu amananga siayu People's Liberation Army PLA ki kiamda landa abada kedarani amsung Myanmar lanmi ki miyoy amasiri aina thajaba yaba mafamdagi fangba pawna aire marileinaba authority amadagi sabchapa paw fangdragasu tongan ba thajaba yaba mafamdagi fangba pawna ai PLA ki kemadu Indo Myanmar gi border filler 47 amasung 48 kilonaba mafam amada hangbare Manipur ki Chandan district ki manungda laiba Khongtan village dagi charana kilometer tararom Myanmar rom da sangsilaga sinam haina khangnaba mafam aduda PLA ki kemadu lai aiba lanmi nu mangjangna khangba ngamke hariba kemadu dagi kedar sing hek thoraklaga border lansin da laga security force sing da ambush tawba ki thabak sing chathai haina so pawasina makatare ngase yupung taruk bakharom tarakpa adu Indian Army ki masa ama oina counter insurgency operation ki tabak Manipur da laiba kunma thoi Pera Commando ki kangbu amasung Myanmar lanmi ki punda kusamnaraga mafam adu da laiba kem adu da landa sinan da pamangjong na thorang taw ki haina paw asina makatare punga marobi hena maiki animakta au athom tawdun nomai kamna ba adu da PLA ke kedar ani se kheduga Myanmar lanmi ki person amasu thawdo ko da se ke adoma ba kem da landa ba adu Indian Army ki 21 pera ki troop sing jawi haiba du official on phangdo go haiba yadre masigi sumatakta thawdo adu ga mari leinaba I pau sin nakal ani maktaki phangba ngamdre aroi beda content singa siki maroi ba pau khara asi ba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathaga jari channel asana tumda kanarabadi subscribe to bidribasina subscribe to birmaloina like and share to sukawi kun punamak po amak hanna thaga jari